Fai whataro whatu, le nai tū o le tātou hainga. Ia po nai tū o le tino keriso, ma lo le soifua, ma lo le lange mama. Ia, ni tu dai whataro whatu for the Grace Recipients Community Church. Mai lava ile, la wao sina se i le whanawiti. Ia le ngata fo i lea, ia whataro fo i. Au ia le tua, malato fatua, ia le ngata i lea, ia o mai masani. Ale talanoa le uso nei afiafi, ia o maua mai le tātou whasara launga. Ia, tonu whamanuia le tua fo nei afiafi, au tātou fitu wha iai. Ino na fionga pa ia. Ia, manatu fo ia o loo Papea ona manuia are nai tu o le tātou ainga i lo nā rofa tūnoa. Ia o mawhai e ona tai mai ruto soifua. Ia se mātou wola tātou toi whaidua i fo le nei afiafi i lo na porkarame masani o te Talanoa le Uso. Ia whatalo fo i lo sunga tai. Mano pasta soifua. Efeso Fonoti. Ia, e se to ina ia Sione Tatupu mata fantasi nei afiafi. Nangi mai na sunga. Ia, pe le se dua pe se so dua fi fa se pe se so fi fa caro fa ia mo ni ia no Ngawa fai ma. Kai lo so je ua Au makango fi ka ko fa karo fa. ia ara ta tu fai me sa wa bali ni ia salo le fi fi nei de la fa mai el ta to mata upu lua le tu si lava leo ia kopo le fefnei na le rata tu Talanoa i lona fai upu e luas fulu, se i wangata mai le luas fulu ma le ono. Ia, la fotuia le lua tu langa fo i le feitawina ma le mai fo i o le faido mai le tatu. Tu si feitau fo i la tatu Talanoa i nea fiafi, ma le nganga whaalua. Ia, tai lea manoa. O le feitawina nei o le fianga pa ia le tua. Fai upu e luas fulu, angata mai le luas fulu ma le ono. Le tangata wale ai, e te le fia iloa ea ua mate lava le whātua pe a le aini ngā luenga. E le ita ua mea tonuina ea lo tātou tamao aper amo i ngā luenga, ina ua abatu e ia o isa akolona tali i lunga o le whatawhaitaulanga. E te le iloa ea, na ngā lue whaatasi le whātua ma na ngā luenga, o ngā luenga fo i wa ate o toa ai le whaatua tua. Sa tau nua i fo i le tusi o whaapea mai. Whaatua tua apre amo i le atua. O na ta ua ai lea ia te ia whai mami o tonu. Sa ta ua fo i o ia o le wō o le atua. O le nei, ua tau i loa wa ta ua me tonu ina le tangata i ngā luenga. Ai le na o le whaatua tua. E whaapea fo i ra awa le fine talitane. E le ita ua meo tonu ina ea o ia i ngā luenga, ina ua talia e ia e na au ina atu. Na ia au ese atu wai fo ia te ila ua le tasi ala. E whaapei o le tino uotia, pe a te ale anganga, e whaapea fo i le whaatua tua ua mate, pe a le aini ngā luenga. Mene, via, whaftaitoina, mo le whetauina fo i la fionga pa ia le tua, ne fiafi. Ia, ai... Ia pe ang masange ka ko ama ka mai fo ka pu i fai upu tai tasi ia pe le tu ala no po la se dua la fu se dua ki kilo ia ile le me fo tal no mai ia ko por nei fia fi mai fai upu lus fulu se o le lus fulu ma le ono ia ma tu le vanoa ma lo ile fai pula lus fulu ile lus fulu le onu fulinga mai pelea ua fatu sai a kopol fatu tua ola ma le fatu tua mate de karango mai le fut fale ile lus fulu ia pos fulu iva ia po in other words he's doing a comparison between saving faith and a non-saving faith. A productive faith with an unproductive faith. Ila o te maangaia le e maalia te orfei ipu e lua se fulu ngā whai mai e ia kopo le tangata vale ai. Ile whai upu lea ile veapenga po le upu ngā
le tangata vale ai. E faisi fama mafanga iai ile talanoa a Iakopo. O le upu le nganga kusi pa ia, le punga kenos means foolish or stupid. It also means without result. Le ala fai mai ia ula, when something is in invocative mood, a se upu i se langona fapenga ka ole vocative. Vocative means direct address. Folinga mai laua fai aku ia, ke pese mea ngai fapea, low valley. Low valley e kere loa whakuakuele ngaluenga o le whatuatua e mati. Peka whapenga le anganga o le upule kalangoa ia o le tone. Le anganga o le kalangoa a Iakopo whai mai. Le tangata vale ai e te le fia I loa ea ua mate la vale whatuatua bea le eninga luenga. It's a question o le fasili. Lo inga la let's say if I have my own translation, it's going to be something like this. Vale. Pea lo kamaloa valea. Langa la ia le upu kamaloa. Tangata valea. E te le fia I loa o le whatuatua. E le aininga luenga. E le aunga. Langa o le upunga ia I ngā le mate I ois translation o le dead. But o le upu ile nganga kusi pa ia upunga arkos means useless. Lo inga e le aunga. It also means lazy or idle. Lo inga a koe wha upu whai mai. Lo vale. E ke le loa o le whatuatua e le nginga luenga o le whatuatua le aunga. O le whatuatua e le se winga. It's useless. E le ama se mea aunga. E le mingo I se loi. E le whai se whala lavi. Pe o le tuuma, pe o le masangia. Sa mua. So o le whakika, o le ala whai Iakopo Faataitaiga I e whaonga ai a pero amo ia ma se fingelea ora ava a pero amo o tamal au fatuatua ia mal tamal au e peru ia mara ava o fine no ese ia o fine taltani a le whaonga e Iakopo I la vanga e whai ma Faataitaiga ne la ve mai te whaitawina le tangata vale ai e te le fia I loa ua mate lava le fatuatua pe ale eninga luenga. Ia fai mai lo whare ka inga a makamalua tasi mai ele I taua mio tonu ea lo tātou tamau a per amo inga luenga. Le verse lea lus fukas e fai mafili if you keropo e whalongo e masingi whinga a whea ia utala kamaloa leo Martin Luther. Ile fulima sen kuli as a manatua one of the reformers ole kamaloa le ika ke le kusila James yes ika ke fo ile fai upule lus fu matasi onga langa mau fo ile we are justified by faith alone which is really true onga ke le ya fa longo skakapia o fie pokolo ka mama o inga ia ka unka se ia Martin Luther but really ele mea ele ikawe isko inga Martin Luther bela o le mea lea bela voltato ma fu ile ele ese fete na inga o lona ese senga ona le nga kai audiences o la reasons ma fa fita uli la tutupu I o le mafu anganga a ele fa pe ke ia James ia Iakopo ia Paulo pe va pe fu e se le maula kule me Paulo se me le mga oi Iakopo it's just a fere ko so le maunga fai me Paulo le makua I kuva e lua ia Martin Luther ma ka fai ke ele katoliko ile makapsi silinga katoliko o le faith plus works equal justification or equals salvation a le mea ia ele esele mea la fai mai ia Paulo o le mea kalango mai Paulo it's the means of salvation mea kalango ia Iakopo o le outcome of salvation o fua ali po fai longa e loa ai le ua taua mio tunuina o Paulo
o me fai ina ia taua mio tonu ina ai. O le winga ngā o kala paulu pe o kaltia la fe mai. E le taua mio tonu ina si inga luenga o le tūla fono. Wanga o le fatu o tua. Ia le fe mesko inga i o Iakopo. O le fatu o tua le ingi inga luenga. E mate. E fe mai fui. O ngā luenga ua taua mio tonu ina ai ia apera amu. O le ngā luenga la e kelsiango e fai. O le kam fai e malama. The bottom line is e le contradict le kuspa ia. That truth help us interpret the Bible. O le ngā mea moni o le lem whaingwhikenga al kuspa ia fsoswani le tato whaawinga ina o le tuspa ia. You have to believe i le unity, i le infallibility, le oneness o kuspa ia. It's like a one whole rope for ile ngumi solo. E pe ole wai funga la kai ai va ku pe keringi wai. But e kasi ale wai is pe ke fa pe ngale mele. To fa mai Paulo wanga ole fatu tua fa mai Iakopo ole fatu tua manga luenga. E fallinga e fallinga fkenga pa e le fkenga is just a matter of discovering pelo mak fa ko ole mau Paulo pe onsil pastor o la fe mai Paulo when he say le justification by faith he's talking about means of salvation. Not means of salvation, justification. Ale menga le fa ko fe mai Iakopo ole justification justification na le ole ne ka ula le ngan fa sa mo ta wa meton ku sana ta wa meton wina la le fe mai wala varga le mai Paulo wanga fa tua alfa tua ta wa meton alfa ko kuala ale la fa ku James e manga wenga le mea fe mai James wenga la kala o Paulo means Iakopo result or outcome. And so in other words, Paulo is talking about condition of justification or what you do in order to be justified. O Iakopo o lo kalangua mai I results po le outcome po fualiali fruits of your justification. Afa pe o taua mio tonuina oe e fa peanga e a mio alofa pe mere o ke ngia I le alofa finge o kange ma fana ua matuoti. So o le menga le I but we cannot deny the fact ile leo ke kele malo o le presentation e ia ya kopo fara e fa pulo kasi mai ele ita wa mio tonu yelo tatu tama abramo inga luenga. How can a Christian reconcile this? Yeah. Ele ita wa mio tonu yelo tatu tama e wa batu e ia lona ia o isa atu natali I inga luenga just to save the time vaila ile fa punga lua kasi ai o le fa upulu ko ai fa upulu ko fa melo la sa tau nu ai fo ile tusi o fa pe mai na fa tua Abraham ile tua ona ta o ile ya te ia e fo e fai ma mio tonu sa ta ua foi o ia o le wo le tua nga le kasi ale verse e vai le si verse la fai mai ia na falling mai la fai mai ia Iakopo nga vale vai le verse kasi le si verse mai Iakopo kam ka know what I mean ile lua kasi vai mai ta ua mio tonu ina inga luenga ai o mai le lua kolu vai mai ta ua mio tonu ina o fa pe mai na fa tua bro amo ile tua ona ta ua ile ya te ia o fai ma mio ton Ni ka bue e fai asinga lambe la kiki ya ka pude ia mangingo fo I me ka ua I le mene ongo I le kusi ako ai le ka kiki do ko I de the audience le kat kana ngo I Iakopo I wa le sianga me ka ua I le mene mai ai le amakanga si ka mai e ka wanka ko le audience le kana ngo I Iakopo mo kanga ka fa ko ku salo pasi ma le stage le pe sei Paulo wa Paulo la pe se ngai le stage fo ngale e le fa orenga le langa fa ko e fa orenga lo
o mai lo i ne la pese la i o ka haka fa o inga ka kai le karango i pe o sa o kana yes ka fa ko nga ia le na le la mo i ya ma ro si i la pa lo i wa pe o ya ma ro se ya ko po i bene ma ko i fa ma se ko po ma bien nga lu nga wa ma ken fa ko o le tangata valea e pointa le limo o ia ko po ka fo ile wa ia tu ese ale le ngaluenga ma le fatu tu e le point le limo ya ko po le o li le fa pe o la to vale nga ele e matchen ngaluenga pe le fatu tu la no fola to ma separate fo le ya me ya lua al tala to me o ngaluenga ole ngau mo ya ko po o lona nau mai ile mata upu o ngaluenga ia pe ona ta u fo inisio taimi walu o ngaluenga wai orikesi ang pa ye ele ngalue ai mafau wala vale e no fono foi fa tari ele fio mai Yesu ia ele na me ele ale la pe o la tilo tu I o tangata I o ta ubale o tangata wala to babai sea ia mea ye lu yes ka ko fai mai u faulainga ale finga o ke ya fa fengo fie o ka valea o ke siango e fai meu faulainga ale ola tu sai male ko nga ola ka nga ola I faulainga me ngana fe mai Paulo Efeso sa vali tu sai male vala au ina ai o to o la vala au pa ia fa pa ia ina o le vala au e pa ia inga ia pa ia mele ola pa ia pela I mela ngare fe mai ia Jakopo fe mai le tangata vale ai e ke le iloa e ke le fi manga ke iloa o fa kua ele aunga o fa ko ele ngaluenga o fa ko ele aunga because ole upu mole mate ile nga kusekus pa ile upu nga thanados but that's not a word le fa nga I ole upu le fa nga I lo nga winga le useless and I AC translation for my useless can ask winga useless la femela ole mela pitching ole mela ko because ele yama ko nga case mo mia ele interpreter por student of the Bible por faila nga por subscription on strictly apply the rules of hermeneutics and homiletics gotta exegete, gotta look at its context, you gotta look at the background, you gotta look at the history, you gotta view it chronologically. When I say chronologically, ke milenga fai mai ia la kamalea il fai upunga lua kasi mai ele ita ua mio tonu ina e alo tatu tama Abrahamo inga luenga ina ua avatu ia o isa akolo na talii I lunga o le fatafai taulanga a fai kaur kenesi fia kausanga karunga umanga ka ua mio kongu inga ele tu Abrahamo a whaka fai le whainga kaulanga lea so ngā ka mai ai ele ole mele nga la justify ia ole feme James o fua ia lo fa ko pela amo ole ave longa kali o langa uska ave longa kali o se kaulanga but when he was called justified, when was he justified? Way before that bela ole si fact nga ole si aspect nga ki lo ka faliu le kuspa ia look at it chronologically events when this was happening when this is and then we apply that James here yo le kakalango I Kerisiano wa umang faula inga aile ingi fua o longa winga o le kalango ia James I kaka la ka menga le fa kusa fa nga ia ra avam Abrahamo nga fa kua nga yai fua o arfua nga uska ile li ale kala ngoa ia James I kangaka fa mai fatu tu po Kerisiano fatu tu ala fie va ai ku Jakopo ingi fua le ala fa mai lo Jakopo fa po lu kasi ele ita wa mi tonu e alo tatu tama Abrahamo inga luenga
Mai lola ia ina ua avatu e ia o isa ako. O lana se kari i ngam. O la se kari. Le mea le Ave ko ngafsili la le ka o grammatically rhetorical question. It's either yes or no. It's a certain yes. Ole yes. Ole yes onga pero on vatu. E fua la ukali ile malama anga ile pole ale le ta wa miotonuina le. Pole means of justification or the outcome of justification. Condition of justification or the results of justification. Because au ka kalangoa I le whengo fia I tanga ngā reconcile. I remember ki mga ila ankus pa ia ka ke whiwe e teach le mea lea e ia kanga ele mamalama ia whakaikainga la ke mingi. If I see one of those students la ngā alun ngā po kamwhea oi, if I ask them the question, will they still know the answer? Will they mwhai la kong whamakala le mea ngā why langa ele ngata ele o se mea e whaingo whiona mālamana maina ai se ala fu ia fea I se whamatalanga. Ho o mai lola ele yes boss. O sa onga mene sa uide lua kasi ele ita ua mi o tonuina ea kusa le fōringa mai o le winga o le kala a pera o ia Iakopo na ta ua mi o tonuina ia apera amo I ngā luenga mea ngā whai mai ai ele ita ua mi o tonu ia ro tatu tamau apera amo I ngā luenga ina ua avatu e ia o isa ako lona tali I lunga o le whata whaitaulanga. It's a question. La meo ka ua meo kongi ngā ia apela amo. O ka ua meo kongi ngā apela amo. Ile ave o isa ako I lunga o le whata whaitaulanga. Mea ngau ka ua meo kongi ngā a le o te Talanoa. Whawhera ta ua meo tonuina le event de kakarangoa. Le mua le certification le whakua le ka ua mea konginga le whakua ua peo le mea ngā ne ka whakua le whakua le inunga la fweta ua mea tonuina le mention I le whaipulua kolu I lava le kuse Iakopo ma o le ile kenese o le whai mai ia le kota Iakopo I le kenese le whai mai sa tau nuu mai fo ile tusi ai fo ile tusi kusa le ungal kala the scripture is fulfilled. Wo whātaunu uina ia le scripture. Ia le tusi. Whai mai. Wo whaapea mai na whaatua apera amo I lea tua o na ta ua I lea ia te ia e whai maami o tonu. O I la ngā alanga ka ua mi o konginga I apera amo. Penga whaola inga. Penga ta ua mi o tonu ina. Declared righteous by God. Onga o lona whaatua. Le winga la ngā rako whaako ei. Comes a time pe a whapeo I ngāle e director ngā e karangoanga. Ma whiki e le si mea rako whima karangoa I le upulawa lea taua mi o tunuina. Dikaio in Greek justification or justify in English. Because that's another lock. When we unlock that word and how it's used in the Bible, that's another helpful truth. A reveal lai ma explain na ia. Ele mele ka inga la pela le mea no fatu ai. Fako a kupunge ia le avenga o isa. Au lumo ola o umanka wa mi konginga. But don't forget. Yes, when we talk about justification by works or by faith and works, always think of this, things of the outcome of but when we think of faith alone, think of the means by which we are justified or the condition or the justification. Por fautanga. Whamai la ia lea ili whaipuelo kolu, whamai ia Iakopo. Sa tau nuu ai fo ili tusi, ua whapea mai na whaatua apera amo ile atua, o na ta ua ile ia te ia e whai mami o tonu. Sa ta ua fo o ia o le wo a le atua. O le upunga whaatua ne ile whaipulelo kolu.
o le whasamoanga keringa iai o le talitonu mai o whaapea mai na talitonu o Abrahamo because the word is pisteuo means have faith or to believe ole mera nga 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 fe mai ona ta ua ai lea ia te ia o ki kiloinga ole upunga ta ua inga le faliuinga mai le upung kuspa ia the word is Lord Jesus mai a laile ile ngata la kalango ile temi tuanai its aorist tense means past tense and its indicative means the truth about this what ta ua ole fai la when it's passive voice ia ngai me mo kalango kwai kele lo how possible fe nga mala le kon fe kalango ko lo familia nga ole tu ma fa pulo ta tu lo tu so it's passive longo winga ole ta ua le ele o se mea nga fai apela amo ya ke ia mea nga fai se tasi tua tu se maru si anga i fafua ko apela amo o a inga masu anga o lea tua fa melo la ia fa tu apela amo i lea tua o na ta ua i lea ia te ia o fisili o a inga fai ale ta ua ia te ia who considered him righteous it's God that's why it's passive fa melo la ia lea o ta ua i lea ia te ia e fai maami o tonu o le upunga ta ua inga pe on fekula chiso mai nga kuspa ia means judge to account mara mai pasta wa leilanga accounting like to credit kuso se me vungale wa avaku i la account wa fai ma oi o se me so kupe o fa mangu yanga o le fa mangu yanga la yes o fa mangu yanga la le i po ole credit le o kupu i ole o fai ia apera mami o ton he didn't do anything Paulo menga iai mai o taliton because the word is believe is pisteuo means I believe ngo inga fa mai sa tau nu o fo ile tusi o fulfill the scripture o fapea mai na fa tua pena taliton o apera amo ia sa right le ai fa tua ile tua ona ta ua o nga judge lea to his account o ia o le righteousness o fai o ia ma mioton mai sa ta ua foi o ia o le tua kusala e lua ia judging e lua credit nga o le fai ma miotonu ma le fai ma a le tua grammatically speaking le mea nga o le nga kuspa ia la kalangol temi tua nai ma le fai nga male ngaluenga ele fai apelamo ngaluenga fai anga ia apelamo indicative means it's history it's done it's accomplished ole mea mondiale kupwa longo winga la em fai nga fa apea ole justification by faith points to a person standing before God ole tawa me tunuina e ala ile fa tua e fa singole ile tatu tu langa before God ilumole tua because justification English simply means declared righteous wa failo atu utato wa kakwamio kong no we've been considered righteous but we are not righteous menga ma ile kusa mo ta wa mio tunwina so il justification la by faith pole ta wa mio tunwina e ala ile fa tua emfeng fa pe o tato tu langa le iluma ole tua that's our stand before God that's how God sees us o va ai le tua wa mi tonu tato ka ko mi tonu le ai we are considered righteous whereas the justification by works by faith plus works le fa mai le kalangoi James it refers to our standing before other men in the eyes of men il va ai kangaka eta wa mi tonu ina tato I kako me fai wa mi tonu tato I mela I loa mai they can't see in our hearts but when James say justification by works ongo le tilang slei o kersiango ala mankwele loa ope pe fa la inga ka kapele ai fa ko ai loa inga luenga I fua ala vek James le mo se meo fua mai so o melanga la kalangoa ia James so when we say justification by faith we're talking about God's perception we're talking about God's view of us when we're talking about justification by works we're talking about
how people see us. Ko nga ngaruenga sa o ne ki don be de. Yeah, that's another thing. Pero kala a Paulo mai ele ita wa mi tunuina ita to ingaluenga o le tulafono. When Paul says ngaluenga, he's talking about the keeping of the law. When James saying ngaluenga, he's talking about charitable works, good works. That's another fact. Ole singa mea mon, ole singa barrier that we need to pass through in order to get this in its context. Inga ia marmalama ia le mea lea. O ngaruenga la fai mo ngaruenga le ia koponga a Paulo o ngaruenga o le tulafono. Na se do assessment de meli ngaruenga ye ki mi ko ngaruenga e po e karesia na ko ngaruenga le ki fa vasenga o le ngaruenga le mana ngaruenga o over ngaruenga pe pe a fu ngale e ko nga mena le kan go na ko ngaruenga le vi ye ko wai o le mele a kwa kadesi o makwa over ngaruenga ye e ki over ngaruenga si ara mai mau le over ngaruenga yo wa me ka ka ki o le fo o ngaruenga pe proof fa ko e fa ko fo pe ya o se ma kwa pe dia e dis me a pato de ko ka ki do ko di kula ka le ngaruenga pa de ra mo ko aka ko ki le ir kai mi ngau para la ngia le ko baila e o fa ingel venga ye ka ko sambo le o kine ole ko ba kula e fanga fa solo ko para la ngia o mama i male o makikiva makaka ngofo ngole au wala me penga o ngaruenga yo yes e alo lo foi tangata ma la se do ko e di lei foi ko era solo ro e di lei ya o ke lo ka ko ka le si e fai do pe ia for sa e fai mo ora na ko nga ko nga lei ka e no kalonga le su lenga fai le au so me nga nga me a whakau e me skupe a wika makiwa me kara esu vai ko ke mau e pea man makiwa a au e ke me le nga whanga lau kala it's good le whanga o kaka makiwa charitable works pero kara whak so lawa those charitable works those good works whako a meaningful lava pe a iele mea le luma mai o la mea luma mai ole tau a mea tonuina i le whātua tua of course vi ele li faftai ngaluenga le ua faia a ke longo a ele se senga o ngaluenga le fai mo le seiko ngaluenga le mangaluenga e fai o le fua o le mea le ua fai le tua loto in other words o ngaluenga le ua fai o nga ua faola inga lo nganga mai ka inga e mafai nga o fia le ya o e vako okupe vako ka vale vako fale ma me umalava a fa pe le I fio Yesu loko comes a time o ki ngalo o feau o ke alo fai kaka ya mona le malanga vako ka vale lo fale ma but when you give out of le le tu you consider those things not yours. You consider it, you owe him, you need to share. When you're a Christian, everything God gave you is not for you. And that's how I think. That's how I think. Se la la fanga mo ko lu. Ele ava ko lu mo isino ava ko lu mo. Yes, yes. Ngora kule se so lunga. Yeah. E fa kanila train. Asa wali mai si yadi inga mai. E sa ku penga ma. Ke lo ko lingwe. Alu fa nguru. Fa ko le malo si. Ele se me ke lo ko ye mai. Ele ale sa o o va ko. Alu fa nguru. Ya, so se kai miena ki kilo mo ka ke. Ele ko bi kilo. wa pio le o ka ki do ko le o wa ka hua ke na proof fai no proof vai no fa ko what proof no fa ko o ro nga vai dis ka fa ko ara ko fu ya o le na so mate ko na fa ko sa proof na le fa ko
Ia no ngā e whana o kaufisi koe ngā ruenga. I ke o mākere si whai ngā ruenga. Ia ai mai fonga so ni. Ngā ruenga ho ile o mai fonga kalu le svareili. Yes. E o ngā ruenga mea. A Christian goes to church. And it's a make us Christian. Because the Bible says I Christian awole tu ua le mafuta fatasi. And if you read the church history maulua e kalesia fai mai aso fai mai ele tu ua le kakalo ma le devotion I a fionga I a onga apostolo. So mea whakui a Christian that doesn't read the Bible, a Christian that doesn't have the inclination towards the Bible, o ke siano ele fe kaukus pa ima ke siano ele se nau le fionga pa ia le tu. Ele se ke siano. La ke siano e ngau ia fionga pa ia ale tu. E ai ia fionga pa ia ale tu. Ole mela nga le si ia le salima ai kopo I mo ke siango fai mai ke siango ai le ingi fua e lo ku ia so sa ai le fai ka urkus pa e fa mo o farsa kai ka urkus pa ia a fior form for ngare what is your religion? Christianity. ai le lo pe fa la inga pe ai le mala malama se mea Christianity ne fa pe na ta ua Milton Wina ne ua makua I mangingo mai fo ina I ne vaenga ne wa pe o I ya le mene ne fu nga ka kia de ku se James pe o I ne o I le si vaenga le si ka o le ka ko pasi ngi e ka ko fa o pe I le si nga vaenga da lo pe o le lua male lo ko lu o mo fo ta to lu fa lu lima ya fa ma e lo su mo le I want to read ole nei ole mea lavanga pe ole mea lavale kam fa ia kopo e ka I ole mea ola kam me fa ka inga ia il tuanga fa tu la manga oi I la kirsia fika unga ia le ka ko passage ya ko poelu ni fai mai ia lo fulfa ia lua e te leilo ia na nga lulu e whātasir whātua ma na nga luenga o nga luenga foi wa ato toa ai le whātua ia ma whārongo ka ngoa I le mera vale o whaipuro kolo o whaipuro whāwhime o le nei wa o tau iloa o taua mi o tonuina le tangata I ngā luenga a le na o le whātua a mankua la o kalanga whākua ngei I le vaaya le atua taua mi o tonuina tātou e ala I whātua. That's our stand before God. Our stand before man e taua mi o tonuina I tātou I ngā luenga I le whātua ma ngā luenga. I nā a whawhengo fie I le vaaya ka ngaka e loa ua taua mi o tonuina I tātou I kako ngā luenga. yes I le vaaya le atua e taua mi o tonuina I tātou I le whātua. Ia, o lesi mea biksinga soangi a kako I lo sunga o le upu peon vatu o le upu ngā taua mi o tonuina. I le Roma e kolu fai upu e lua wha. E fai upu wha pia. Ua taua mi o tonuina fua I lona alofa tu noa I le tongi ola e a keriso Yesu. Ma le lua valu ngā fai mai. O le nei ua tātou tā ofi e taua mi o tonuina le tangata I le whātua. Le whaongaanga la leo le upu lea a inga I le mera ngā koe I our stand. I le vaaya le o le whaongaanga le upu taua mi o tonuina le I whai mai. I le whai upu ngā lua valu whai mai. O le nei ua tātou tā ofi o taua mi o tonuina le tangata I le whātua e le o ia inga luenga le tūla whunu. Sewa, ngal whātua lava.
That's our stand before God. And in verse 24, again, wa ta'ua me tunuina fua, ilona alofa tu noa, ile tongiola, e a keriso Yesu. Ole upu le ta'ua me tunuina, e sau mai ile upu e lengi le upu tikaio, e lua ona whaonga ina, lai whaonga kuspa ia. Olon whaonga inga mua lenga u wha makala kua ngei, ile Romans 3:24. It's referred to acquittal, means declaring and treating someone righteous. Lenga luenga nga o le whaonga nga e kele lava nga refer i le whaolatanga. Ta'ua me tunuina. Alonga whaonga nga longa lua. It refers to vindication, means to clear as from an accusation. Loinga a whapeo o Samoa, whakula ia. Whaingi winga e ka usa o ina ai o o Samoa. Whaingi winga ta'ua mio tonu ina ai e tonu lava o Samoa. O whaonga anga langa, leile Roma e kolu, whai upu e wha. Roma lava e kolu ngā kakarangoa i whamai lola ia le mai aua ne I whaapea ia tuu le whaamaoni I le atua a o le pipelo I tangata umalava pei ona tūsia whalongola ia le mena pei ona tūsia. This is the word I want you ina ia taua miotonuina oe I au fionga o ile whai kala lea la whai le atua e nide le atua le taua miotonuina no e mga mia le kod whaola inga no but the usage of the word look whako I whaonga o lesi whaonga inga to acquittal to be declared righteous o lesi whaonga inga kon kuspa ia to clear an accusation to make to defend yourself ia whaelua o oe ke sao whai mai that you may be justified in your words kusa la whaako paulo lea tua whai mea ia ina ia I loa ia tangata e moni lava e ke wha maongi awa peo whai mai lea tua matautia whaako lola eo kako ia peo kalavunga le loma kua vunga le le tua o taalonga uma le coach uma le fu la o marisise ia whaafeia ina usara fa ku ko kalonga justify that you are the coach of all coaches aja whaafenga fai ia whaafeia ina pe la o ka whapenga kalo paulo le I ina ia taua mioton wina oe I au fionga ma ia e ma lo pe a whamasino ina. So this justification, o le whaonganga la le upule atikaio I le Roma kolu, whai upu e wha, vanga longa whai upu e wha, e le kukusa ma le whaonganga le whaonga I lunga, o I le Roma kolu, lua wha ma le lua valu. O le lua kolu, o le lua wha ma le lua valu, e whaakakau I le taua miotonu wina I tātou, le whaola ina I tātou. O le whai upu e wha, e whaakakau I le kife nginga o e loa ai o e lea. You know, when you are accused of something and you try to prove the accusation wrong, that's justification. That's another usage of the word tikaio. So ku mai lola case o James o le whaonganga la whaongai lele maka upu e tolu whai upu e wha. It's to vindicate. To prove that you are righteous. How? Do good works. Al kolulua fa, we are justified freely. Mal kolulua valu, wa ta'ua mio tonuina e tātou. Ile fa tua. Can you see another truth lately? And I bet you, ke fa, oh no, ke kulo ka le le mele. I think someone tonight or later on will hear this for the first time because this is what God gave us and this is what God gave us. Ole se senga whaonganga le upulea. Tikaio, it can be used kusalang whaonganga I Romans 3:24 and 3:28. Ai iselang whaonganga I Romans 3:4. O whaonganga le whaonga I le 4. For the context sort of yes. Yes. I think kawaran me kawanga for the kai pe ya me karango me paulo mama vai sa for me kala paulo that you may he's talking to God that you may justified in your words
prevail when you are charged. O inga la fe mai ia fa maongia ele iso kua inga ele iso kua inga oi no inga ia ta wa mioton wina lau claim ele o ka wa mio ko inga la fa ngale fa ola inga o le considered righteous no o se mea e ka o se inga ai le kua inga pero inga nga o le upu to vindicate, to clear us from an accusation. In other words, from a James, prove mai, justify mai lo fa kua e ala ia ngā luenga. Ta wa mi o tonu mai lo fa kua e ala ia ngā luenga. Pau ale mene e ko o Paulo. O Paulo ia raka ngoa justify by faith. Means, yes. A raka ngoa mai ia kopo ia mo le justify by faith. Evidence by what you do. Yes. Kusa o faithful ma. Le sengara me James. Pio rei ngā luenga. Pio James te mai pe sa o it's proof. O rei ngā luenga whakokua raka ngoa mai ia Paulo ia. O mi ia kopo. O Paulo ia. Raka ngoa sa o ma justify faith alone. E whangale o ngā mahaya mga pura whiawhi o ngā a mei kauinga. E tele a tangata fo i hele o kiria le leine mahaya ngā tuspa ia. A ngā whiawhia in mene whai mai ia. Ana whai mai le whakokua hanea. E always go back to le whakokua. A ngā a kakli ki doe mga upu le o le karango le whakokua. Kasi whakokua mga ruenga ma whakokua. Like one man once say, yeah, hopefully ia wangi whange fuaki le ka kola kala. Paulo, his justification is by faith. And James, justification is justification. No, he says justification of faith. You know, justification by faith. Come here, James. Famelo James justification. He's trying to justify his faith. In other words, ia whaamaongia me whātua tua. Pe on whakot whaonganga longa lua lele Romans 3:4. Whamai, that you may whamai, ina ia taua mio tonu ina oe i au a fionga. See? Lafaele atua loinga, Lafaele Paulo, le atua. A whapeo lau kala lenga whai. A whapeo lau polo misi lenga whai. Ia whakaungu lau polo misi. Ina ia taua mio tonu ina oe kusai mau polo misi. And that's a different use. Mai le use e Paulo. O le use ngā le whao ngā e James. Whai mai e kala James. O ke siango o kou. Ia ola mai lalo lang ke siango. Ina ia taua mio tonu ina. Lo tau ke siano. Lo tau whātua tua. That's a different pe one is to acquittal and the other is to vindicate. Means finding not guilty, declare righteous, and another one is a proof of righteousness or fruits of justification or clear as from an accusation. On lusu fare ya to fa ma mai lu lima ma lu on of to from to type me lu lima mai e fa pe fo ira ava fine Ane ita o me che vene. Yes. That's a proof of hard being a fa ma fa ya kopo o fa tu e fa inga luenga. Yes. E wa o le mele fo ele ma ho fo i. Ile mai o le fa finga ko i le mele. Ya once a kari ko ngole finge fo ile tu isala elum fa ola inga fo inga ia o langa ngaluenga le lenga fa inga wa me ko inga longa yes so ma ia le kala le versioni la fila mkanga lo kala o langa fa tua polang kar kongule le ko isala o kari mia kari kongo in fa ile tu Israel that's the to acquittal to declare righteous fa ko mo nga ao langa whainga ngā luenga lea ngā la vea i lau di fa la fila uli ia. That's to vindicate.
that's to prove her faith. Yeah. Pea ka whamakala winga i e lua le politika yo. O le justification. So le menga le kupu i. Pe ole kanfa la fai ka kule kala sione le fengi ale Joshua 2:9-12 nga me wa ia fai atu fo ia tangata wa o loa wa fo ina tu e Jehova le nu ia te auto ma ua o mai lo auto ma tautia ia te mato ma ua fa vai o na auto o ilato uma e no fo le nu a wa mato fa longo na fa mateina e Jehova le suasam wa me ali kalanga ka ua iloa le atua matali tonu i le atua fa mai la ia le o le nei se ia ulua tauto mai ia te au ia Jehova a wa o wanga le ia tu ia te ulua ia va ipunga i kua kunga ngai ta ua ia le mele le inga ia fai so o la le mele i o le fatu tua e iai lona fa maoninga ole declaration of faith of righteousness ma le proof of righteousness but still I want to read this pastor penga lava lauke ile Galatians 2 ngakalatia e lua sfuma leongo ngai upu whapea. Mai, ua tātou i loa ele ta ua mio tonu ina se tangata i ngā luenga o le tūlafono a o le whātuatua ia Yesu Keriso. O i tātou foi ua tātou whātuatua ia Keriso Yesu ina ia ta ua mio tonu ina i tātou i le whātuatua ia Keriso a e le o ngā luenga o le tūlafono. A wā e le ta ua mio tonu ina se tangata e tasi i ngā luenga o le tūlafono. So ngā le tūlafono o le tausi o le tūlafono o sta le tūlafono. Yeah, hopefully o helpful ia le kako karango le nei taia. E whaingo fie le ai e whain mālamana maina e mawhai. E whaingo fie e mawhai o ngā mālamana maina. Yes. E whaingo fio na mana maina. No. So le wingala kana whakong le la we gather strictly apply these rules of hermeneutics or rules of Bible study in order to get the message and the context, to keep it in its context. Chronologically, geographically, historically, linguistically, grammatically, then we get what God wants us ilang kuspa. Le whaumamaia le o tato i duongo kako whai ue lomo ne fiaf e whaape o tino uoti whaape o tino uoti pe a te ale anganga e whaape fo ili whātua tua ua mate pe a le aini ngā luenga kingo le se anganga lifeless e whaapea fo ili whātua ua mate pe a le ni ngā luenga. We can write 3-4 books if I'm kala I le ngā mea but it's so clear. Whai mai e whaapea mul kingo le se anga whaapea ngā ma mul mea o whātua a le ni ngā luenga. Ale upunga le ken fa nga ken fa liu I mate, but simply means useless. Because there's a Greek word for dead. Leonga. Le se fa muy. My finger comparison. Compare with the body of no spirit. Mai vừa phải ông ngày James cho nó tạo bùa đua eu ta tonu leo fa mai ta to fia fili ta pu le ai pele mo ko po isi sia me fa yo na to tala ai pe to
Fai ona toi whamamainga fo nene fiafi mai lona lusu lono ia ele I whamai ainga le tatou mafutanga nene fiafi. Fifta ia mo le hawa e le tuna vise ona. Pasta. Ia, tatonu lea ua. Ia leli, malo. Mawat. Sunga. Ia, malo fo. No sunga tai. Isfuntile. Recipients ia mes fo toina ia Sione Tatupu mo nene fiafi. Ia anga leile tua fatamai no peo tamai no peo dua I le na fiong pa. Ia. Tai. Ia pel fa unga male. Ia, a me se fo le mealo fo le poto male tamai fo at pea wali. Vai ina mali fa soina o na fiong pa ia. Ia me si wali tatu fo I o lo tapu ai mai fa long mai tu e fa le langi. Ia me se tatu e karisia ia manu tele nga du ai fa ia finga nga le tua ia ma au titari tonu. Ia ori fai unga ngaru tatu por karamel ni fiafi le ala ua mai ana bata upulonga lua ia kopo I verse 4 ia la tatu si ia tu de bata upu ia por chapter 3 James malanga fa luano ia fa manuia le tua lo loto ne fiafi se fua mai manuia No. ben Neli.